Lephata le kgethegileng la dipatlisiso SIU le propoditse dikantoro tsa mmasepala wa Ratlou go gapa ditokomane le dikhomputa tseo di tla ba thusang mo dipatlisisong tsa ditatofatso tsa bonweenwee mo go rebolweng ga ditendara tsa didirisiwa tsa go itshireletsa kgatlhanong le COVID-19 di-PPE. Re kgonne go tsena, re kgonne go lebelela didokumente re di nyakang ga jalo ke bolela le wena ba busy ka mola ba tšea didokumente ba tšea dikhomphuta tse e leng gore di lebelela ditaba tsa SCM, dilo tsa HR, dilo tsa procurement, SCM ke tsona tse e leng gore re a di nyaka gore re kgone go lebelela gore na di-allegations tse nnang le tsona re ka kgona go di dira gore re bone botlhatsi bo bo tsamaisanang le tsona. Meya wa mmasepala o kgapetse thoko dipego tsa gore ga ba dirisane le ba SIU. Di-PPE madi a tsona sa dirisiwang sentle ke a tswileng mo SIU reportong e re nang le yone a 25 million. Ke simolola go utlwa gompieno ke na le tsholofelo ya gore ya ka ba phuruputsa yana gompieno ba tla re tlela ka 25 million o re bone gore kante re dutse mo go na le sengwe se se diragalang se nna ka kitso ya me potlana ke sa se itseng. Motsamaisi yo rometsweng kwa masepaleng ke puso ya porofense o totobatsa fa go sena tirisano mmogo. Go tlhoa ka March ngwaga o SIU e kopile ofisi ya rona, ofisi ya ga MEC through ofisi ya ga administrator e leng nna gore ba fe ditlankana dingwe tse leng gore ba tshwanetse gore ba dire di-investigations tsa PPE fraud in terms of the proclamation. Mme re paletswe ka gore go ne go na le bothata ba gore batho ba rona ba ko masepala including the municipal manager ba ne ba sa dirisane le rona. Seo se tlisiwa thata ke gore go na le dikgetsi ko court tse leng gore the municipal manager le makhanselara a mangwe ba lwisana le puso go lwisa administration. Mokhuduthamaga wa dipuso selegae a go swabisitswe ke Seno. Re tshwentswe ke seemo sa tsamaiso ya mmasepala wa Ratlou go tlhoka go dirisana ga botsamaisi jwa Ratlou le ditheo tse dingwe tsa mmuso tse di sekasekang gore tšhelete di dirisitswe sentle. Mme ke ka ga yalo re itumeletseng gore ba gorogile fale ba phuruphusitse ebile ba gapile dilwana tse di ka thusang dipatlisiso. SIU ya re ikemisetsa go konosetsa dipatlisiso tsa bonweenwee mo go rebolweng ga ditendara tsa di-PPE fa kgwedi e tlang e fela. Ke Tebogo Phakedi wa Dikgang tsa SABC mo Setlagole kwa ntle ga Mahikeng.